Ekhasini lethu le Facebook sibawe iniyeleliso zenu zokuphepha endleleni ngesikhathi lesi sokuphumula. Nanzi iniyeleliso zakho mbukeli ziyalandela. Mabaziphathe kakuhle abaqhubi sikuxesha elibi lika December makazi ba umuntu usezingqondweni xa ezawungena emotweni uqhube imoto ka uqhuba imoto uqhuba le phambi kwakho uqhube nalesemva kwakho siqinisekise ngalo lonke ixesha iziqhoboshi ziyasebenza. Ingozi emgwaqeni zoqedwa ukuthi abashayeli bahloniphe imithetho emgwaqo beyeke ukugijima beyeke ukovertake endaweni ezingavumelekanga. Mabezwa abakhathele bajame ngaphandle kwendlela baphumule manje hawa unyaka ophelile since January ba drive ungathi ngoba uhamba wena uright ungadrive imoto yakho wena driver nalenye esicilini kwakho nalesemva kwakho naleli phambi kwakho ukuze siphephe kulonyaka futhi singahambi uma nganasidinga ukuthi sihambe xa bekhathelo drive baphumule and kwesibili masithekwe imoto masithekwe imoto ioverload amapolisi ngabonakala emgaqweni i-truck drivers nithi ngikhuluma nani ngibawa nishayele nisigedlile ningachayeli nisigedlela ukufika ekhaya ngebhokisi nishayele nisigedlile ukufika ekhaya nisaphephile umndeni wenu usanifuna ningachayeli libuhamlile nithi nifike ekhaya siphethe iplaga awa ubeke ebhodini emchayeli esisikhathi sama holiday Christmas nami ngithanda ukuyelelisa wonke umuntu uzokhamba endleleni nalabo aba driver izithuthi zomphakathi sokwahlukanayo sikhambe kuhle endleleni sitshenge abanye abantu singadrive sidakhiwe singadrive siphuzile itshwala even nalabo akhamba ngenyawo sonke wonke umuntu fonke aphephe abachayeli mawukhathele umchayeli uyaphumula enough wa resta and then imoto nayo ayibe endleleni ezingenele right. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthwasa umlando ukusiphendulela ngombono wombukeli indaba zaSindebele sizijamele azithatha ihlangothi.